بس مصطفى أوسچەلیکدەم باش ئەو دۆزە دادگەها ژالێ دادگەها کۆماریڤە لە پارتیاوە هاتیەکردن هون بەرسڤاوە دوێ دەربارەدا چییە؟ وەکوەژی بەحس کرد سەردۆزگەرێ جمهوریەتێ یê یارگتایê ji mer hişyariyek îxtarek şandiye ku navê partiya me û bernama me û daxwazê me giş li dijî qanûna partiya ya Tirkiye û li dijî qanûn esasiyeyê. Di vê derê de tiştê balê dikişîne serdozger dibêje hûn navê we bi zimanekî ji derveyî Tirkiyê û hûn dixwazin zimanekî ji dervî Tirkî bikarbînin û hûn dixwazin li ser axa Tirkiyê eqaliyetek din kemneteweyekî din ava bikin hûn dixwazin li ser coğrafya Tirkiyê coğrafyak dî ava bikin. Ev bi rastî jî gelek balkêş e. Mesele ne bes navê me Partiya Azadiya Kurdistanê navê Kurdistanê tê derbas dibe serdozger dibêje hûn dixwazin zimanekî dijî bikarbînin yani em me gotî bernema xwe de em ê Kurdî divê zimanê perwerdeyê be û navê Partiya me Kurdî wê jî qebûl nakin di demek wa ku behsa pêvajoya çareseriyê dibe li Tirkiye di Yunanistanê de beşên Kurdî bi çawayî jî bi heye Kak Mustafa navê TRT Kurdî lê gorî wê qarara dozgeriya Tirkiye heya niha jî zimanê Kurdî ne zimanekê yanî danpêdaniya jalê Tirkiye ve yanî ew mijar boçî heta niha nehatiye cîvcîkirin ne xaleke nabera yanî proseya aştiyê Partiya Azadiya Kurdistanê dibêje vê hişyarî vê ixtara serdozger jî eşkere dike ku divê hemû qanûnên Tirkiye û qanûn esasiya Tirkiye li gor azadiya mafê azadiya ramanî û mafê azadiya birêxistîbûnê bêguhertin Partiya Azadiya Kurdistanê li ser dozekê birêk hetiye û li gor vê dozê bername xwe daniye ne ku heger Tirkiye bi rastî jî li gor qanûnê xwe tev bigere madan nodî ya qanûn esasiyê dibêje ew gava ku peymanên Tirkiyeyê navnetewî îmza kiriye û ew sozê ku danin li dijî qanûnê Tirkiye li dijî wa peyman nabe divê ew qanûnê navnetewî bicî bive bi wê meعنê daxwaza serdozger bixwe li zidî qanûn esasiyê jî em dên bila madan odî pêk bîne madem kî dixwazin çareserî madem kî dixwazin ku rê vebe do serokê hikûmetê yê Tirkiye Rêzdar Davutoğlû got em ê rê li ber girtina partiya bigirin lê mixabin îro ev gav tê avîtin em dibêjin Tirkiye divê vê meselê de samiyeta xwe nîşan bide Partiya Azadiya Kurdistanê li ser dozek meşrûb rêketiye elbette qanûna armanca partiya we jî federalî ye doza xwe bimeşe dozgerê giştî tu arîşeyê digel wê pirsê jî heye serdozger dibêje navê we û navê partiya we û we Kurdistan danî û behsa federalî konfederalî û serxwebûnê dikin û behsa Kurdistanê dikin û behsa Kurda dikin evana giş dibêje li ziddî qanûna partiya û li ziddî qanûn esasiyeyê em jî dibêjin bila wek dewleta Tirkiye va qanûnê xwe biguherin ne ku em bernama xwe biguherin çünkü bi rastî jî êdî dunya ne ew dunyayê ku em fikrên xwe bi veşartî birêxistin bikin Tirkiye jî divê li gor wê xwe nû bike kewata hûn helbêsta we çi dibe hûn ê navê partiya xwe bigorin yanî armancên xwe bigorin çi bikin Partiya Azadiya Kurdistanê di bername û destûra xwe de tu guhertina nake em ê bangê li rêzdar serdozger jî û bangê li rêvebirên dewleta Tirkiye jî bikin ku bila qanûnê xwe biguherin arastî ew e û ev ê jî bibe kaxeza Trusolê bi meعنê ku ka Tirkiye wek dewlet bi rastî jî
دوی مسئله ده چند ساممی که دخوازه پیواجوی چاره سریه دست پی بکه گلو او بس هلوستا سردوزگریه آن هلوستا حکومتیه آیا دولت بخوایجی دناوا وی دانستندین دوی دیار بوه لی دولت دوی جب گشتی ایرو او هلوستا سردوزگری اشکره دکه که دولت هی ناجد وی عقلیته دوی جی یک دولت یک ملت یک ولات و یک آل و وای زمان ما جیدی کواتا پشتی سی روزندن دوی دوا مثلا مولا توا بداویتی که مصطفى هون پشتیوان سی روزان چه بکن هون ناترسن پارتیا و روپروی گرتنه ببا نه مثلا گرتنا پارتیا نه قاز آسانه و دعوه وکنجی در رقم دوزه وکنجی ام دستور و برنامه خود تو گهرتنا ناکن ام دویژن هلوستا دولت اساس خلگور قانون ماده نودی یا قانون اساسیه جی دولت بخواه و سردوزگر بخواه قانون بمپیدکن لی دوزه وکنجی ام قطعیاً دستور و برنامه خود تو گهرتنا ناکن ام دوزا مشروع یا ملت کرد و کردستان یا آزادی امی بپارێزن و می برنامه خود بردوام کن. کاک مصطفى دتبینی یعنی پیواژوی اشتی ده هی دنابرا پاکی و حکومت ترکیه ده هون در فتی کی دبینن کو او چند سر بکوه؟ نها 2 سال به ناو پیواژوی چارەسەریە دانوستندن هنن لی مخابن کس نزانه دوا دانوستندنا ده چه تیگوتن و چی کرن وقت پارتی آزادی کردستان ام کیف خوشون که شر و توندوتوژی و کشتن تنیه ام وی معنی ده پشکریه لید کن و ام جیروپی جیده بس وی معنی پشکریه بکن لی ام چه او خال رضا رجالانی 10 خال آنی اشکره کربون چه دانوستندن حتی ایرو مخابن جبو دوزا کرد و کردستان ام تر یک چارەسەریە حتی آنها مندتیه هگر دوی مسئله ده گاوک بیاویتن که وقت پارتی آزادی کردستان البته که جبو چارەسەریە چی گاو بیاویتن امیل قلبن لی حتی آنها ما تو هیویه کو تو برنامه کو تو ریکت دوی مسئله ده مندتی